Shalom, 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 shalom. Après toi, Yehowa ne ira mi la fisi afike mi le mi akpon le wotroya. Mi gava mi akbo. Eye pakle gbereka. Pakle maufe nya ike mi ato akwa kona mi la. Mi aganya si jiro aga sumia si le nyame. Eye mi anya eyi ike me miele. Hallelujah. Tanu ike na wakonye be na make pakle no view. Share the link with your friends. Akbe amedeva bele wotroya miato Apostle William Tete afianumi akbrale ke miano agbeado aye miato gbeda kude eyiyi anu be Yehowa odujinami. Hallelujah. 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 Ira peto penko la fisa ira penko ira je penko ira je penko. Iraje penko, iraje penko. Hallelujah. Under the canopy, under the canopy, under the canopy of God, my Savior will cover me, and He will give me security. Under the canopy of God, I am the under the canopy. You are the under the canopy. Under the canopy of God, my Savior will cover me, and He will give me security. Under the canopy of God, I am under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, my Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, my Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, my Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, I am under the canopy, under the canopy, under the canopy of God. My Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, my Savior will cover me, He will give me security. Under the canopy of God, Nyemavo, Nyemavo, ela penye Yehowa likli. Nyemavo, 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 ela penye Yehowa likli. Nyemavo, 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 ela benye Yehowa likli. Nyemavo, 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 ela benye Yehowa likli. Nyemavo, naneke mesese namawo, naneke mesese namawo, yatano vito beda
Nusio sese Wowu goklo gohala mesese namawo Nusio sese Wowu goklo gohala mesese namawo. I will take it again. Naneke mesese na yaveo. Oh naneke mesese na Jehovah o yata no vito beda nusiwo sese wowu gbogbo gohala mesese na mawo ye nusiwo sese wowu gbogbo gohala mesese na mawo oh nusiwo sese wowu gbogbo na miala mesese na mawo naneke mesese na mawo naneke mesese na mawo oh yata no vinye do beda enusio sese oh goglo na mihala mesese na mawo enusio sese oh goglo na mihala mesese na mawo ayata no vie nusio sese oh goglo na miha mesese na mawo oh nusio sese oh goglo na miha mesese na mawo mehiao bogbo kokwe miehiao lei sese yawo me miehiao bogbo kokwe miehiao bogbo kokwe miehianawo bogbo kokwe miehiao bogbo kokwe miehiao bogbo kokwe miehiao kowo gbeji la festa vikenaji miehiao bogbo kokwe miehiao 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 bogbo kokwe miehiao afisa fikene lagbe yangu lo fikene lele no agome miakpo afikene lele miakpo mcho ne France le miakpo mcho na afisa fi America ne langu no agome ne miakpo la fifila bogbo kokwe miehiao miehiao bogbo kokwe le yo troya mieja sema fenya eye mia dogbeda miehiao bogbo kokwe miehiao lo miehiao Jesus miehiao bogbo kokwe miehiao ne me po partager lien avec nos viewers mais je vais na me avec nos fly yo no view de me va po e wa va se nu ke Yehowa ga wole wotroya ma wuja to jukope apostle ji eye wa konyande akonami mi adogbeda
eye mia de kuku ne ma obene gede menami le Africa eye wa gede menami le America America Asia ve to America le Italy la yeho wa gede menao ta mia yakọ asipe furukle ejinyo de ka ayo mia tova eye mia to apostle William Tetea ava ko nyakonami eye wa bro eyi ke mia le ya pe nu ike je mia wola wa twa pe nyanami ma wona yiro kama eyi sandelo dare. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na vinya ole Kristo me. Eyi mamle mela nu la jo. Eyi mamle mela nu la jo ya me ke menya na ke chonchi ola chi jojo wan vovom. Eye amegero ku ikema jebo aku cha o ya chi me. Na vinya ikele nyekpom le retroya. Le Togo, don't be afraid, don't panic, because things will happen in the world according to the prophecies of Jesus Christ. He is God and He knows tomorrow before it arrives. He knows what will happen in the world, and everybody will be involved. Everybody, whether you are a Christian, whether you are a president, whether you are rich, everybody will be involved. The end time prophecies of Jesus Christ. In the book of Matthew chapter 24. Do you believe God? Do you believe that God came and put on flesh? Do you believe that He prophesied concerning things that will happen before He comes again the second time? The signs of the end time. Many people will not believe. It may come from human beings. The signs may come from China. The signs may come from America. The signs may come from Africa. The signs may come from the church. The signs of the end time. Nous avons Jesio lava. Et nous avons Jesio de Kanye. Corona virus. Ne mi menyo mi anya. Ta mi amu kata le vovom jojojojo enu onye la jo. Eye amese la greme. Eye amu ke la nya na jime totro la. Wa tro jime. Amu ke be o setame la. No ase jime fa. Vo egbe won e la va ko yi. E va do chavo. Ma won ekpere mi anchi. Le fi ya. Mi le egbe do na mi kata le apoto Yesu kon be na megavon na von kwa oduji o na von kwa dolele ya aduji o na von pe dolele ya aduji o ela bana virus ye wonye dole kue wonye eye wo ele mute ti le keke me ele zo le yie etoji cho Wuhan etoji cho China Wuhan eye afiko sana egbemenla o ple aguto ple tolia wa wo afi mai dolele ajegomocho eyi dolele atoji eye doctor rek po e la fi ma yo gbe na China to pe dumagawa o melon de jineo o le tu eye oku ne de o ku e kaba yo va wa chike la fi ma yo wula o eye o wonu la fi ma dolele ma te kakao etoji abe epidemic etoji abe dole ke jegomo le afi de voyons me bene kabawa fifia it was a pandemic fifia it was a pandemic nuka Italy ke kwa do menya fima do jogomo chowa o le ku la fima cho wu China tontonto Spain Spanish torture o cha o ko le fima le 1918 flu de jole Spain flu virus de jole Spain woko basa. Eye 2003 virus reva 2003 virus re no anyi eye cha e wo to le tefe vovovo meva mi agbola Africa o e wo cho chloroquine yo ko du aji agbe ya COVID-19 evado vo vivia fi ole jagbale pa chikeji o me popo haro ta ele wa mo free
For me akora bana de mawu fanya ponucho dovon ya wonchima. Ojo ne le mi ami yo ne le fegun be dovon. Ojo ne le eye fegun be pestilence. Yehovah beri emi subo yin de ma de mo be pestilence na va mi adomo. Eyi mi gbe mi akeke meto mi gbe ye mi le do mi do kede China to lo do kede chi ebe yo nye duko ike sanwu yo do ga yo wo lekeleke America to cho be hey wo le people wom eye o me cho megbe to pe agbe ko wo na ne ke wa ponu ike do mo dada for me ba ma to no bana o ya ma chie ma Amen. ma chie ma o Amen. na ma o le ple nye pakulo la ma chie ma Amen. nye ma chie ma na ye o ali klimda nye ma chie ma chi corona pasimo o ja ma chie ma elle a les yevo me ma chie ma elle a les Italie o ma chie ma elle a l'America ma chie ma elle a les England ma chie ma elle a les Spain ma chie ma elle a les Africa ma chie ma Amen. la bana Yehowa fa mun veve ble pe numran kokko ele yeye ndisi andi na ajisi aji ka jine ble no posal bo ke kwa mone hallelujah edanya apostle wi la nyimle fofo mo la bana menye be na enye nu ole bo ata fa me eye o fa me ke ma enu lava yi Amen. enu lava yi enu kata enu lava yi ka ke ma opo nya ya lida mi akpo ma opo nya deda mi akpo ma opo nya le Matthew tabla vo ne Matthew tabla vo ne ebe Yesu fodi solo bi Yesu e kai kike me lawunu eye nu ka onye jesi ke mi akpo afia nya bona wo vava gogo eye Yesu eye esi Yesu bobo no yin de Matthew chapter 24 verse 3 eye esi Yesu bobo no yin de amito ajila nu so la ovo gbo toke globena benami e kai nu siawo glom ne le alava me eye ka enye wo vava la pe wo vava la ple kika me pe nuwu la pe jesi nu si anu jesi evana gbo afi nu anto vavana nu si anu jesi edo na ngogba afi nu anto vavana Yesu do na oglobena mi ponwie bena amade na ga flumi o ela bena amegero la vale nyen kwaji agbobena enye Kristo eye wa flamegede elejo le false prophets false Christ in the church in the religion false Christ they are deceiving many people collecting their money they don't have any power but they are lying they are liars they are from the pit of hell they are the agents of the devil. They are the agents of the what do you call the man of sin, the Antichrist. The Antichrist. The way is being prepared down for the Antichrist. Ole jiramoro darina Antichrist. For afina Antichrist never nyigba pe ola de mijo. Amen. Elle a bouvi. Amen. Na jolo ogbo. Amen. Le Yesu point comme. Ta megavon o. Elle a bana megero la bale nyen kwaja globa nyen Kristo. E wa fra megeri. E ye mi ase apakle apaliwo. Boda megavon o. Hallelujah. Amen. Boda megavon o. Elle a bana ese o la va mecha. Elle a bana ese o la va mecha ka ke nu la medo hade o. Elle a bana tu kola chi to de tu ko muti. E ye fiado po muti. Do ame. Ble dole ame ble anyigba bubu ava tefe wo do ame do la wu ame de wo la fi wo nududu ma ga nu anyi abele ko nu anyi China o eye be to mi adu ko yo kenye agela ta ko wa amegedo la pe fule nududu po nyame eye dolele wo la va dolele vovovovo eye dolele ke va vivi lai le 2020 ya me ye o gbago de kikaketa me ya me sa me chi jojo ya ye yo mo le bena coronavirus breed in China. They breed the disease in China. It does not come from God. It comes from human beings. Amegbeto kwele nu won ko gbe nu via dome ekwefia China ponu wona fifia eva kpagore mi akata mi agile du ko me eyi mi akata la du ko cha mi do problem
Dolele la vaza. Dolele de kanye ya COVID-19. COVID-19. Nyama yobe COVID-19. Nyama yobe Kofi oui à Shekelia. Au Jivire le 31 décembre 2019. Au Jivire de vide na kikia. Beno hawa tunu kula kikia. Au Jivire le 31 décembre 2019. Au Jivire le fika le Wuhan le China. De vient kwenye COVID-19. COVID-19. Meganye COVID-19. COVID-19 le nous tunkla mo fifi jen. Galalasio gamelasio la tunukleo. Ne be o papa kofia. Mais ça me yo me chobe galasito kake. Eku. E do oui, l'Espagne. Do vinyo le Christ me. Do von ya olava. O yo ne be do von. Do von di eva von. Kake ya pe ne ma o. Bebe da pe ne ma o. Mudodoli. Yeah. Mudodoli ne efa chike melola amadeli sikete yuduna dolele yaji enko enye Jehovah Rapha enko enye Jehovah Rapha hallelujah amen. Jehovah Rapha amen. Le Luka Jehovah Rapha le Mose pa gbaliam ebe Luka ebe ni bobo mi adoku na ya eye mi subo yinwide a ekema ya imana Egypt topo dolele barabara ma ona va miaji o eye Yehowa wele Israel pa gba mebe yodo chi re eye oyo tepo ma bena eye oyo nko na o le fi ma be ye nkonye Jehovah Rapha eye anya meke de na mele nouveau me ble tete da nyime ka ke ganye doyola eyata Yehowa doyola ye kwela du dolele yaji amen na mi gbe amerika le ata du dolele yaji o la ba chika le ko li hade o ta Yehowa ikele chi po tolia mela ye kwata bloquer dolele yanami vo ebede amayo ke oyo ye penko tade wonchia wawe la bobo odo kwi eye wa dogbe ada aji ye penkume eye ya yodo anyigba amen amen ya yodo anyigba amen eya ta lebe mawo pe ha me ona dogbeda elebe mawo Yehowa nyala o adogbeda Yehowa subola o la dogbeda amoyo ke chona Yehowa pen ko kanatam oh miawe la dogbeda miawe la bobo mi adokui edoya ne bobo mi edoya ne bobo mi danyi mi apodoku to tro jona yito eye mi abobo mi adokui be mawo na zami akodo jina doko le Troya me dogbeda bena Jehovah Rapha ne gede continent ama to akatam Jesus Jehovah Rapha ne gede continent ama to akatam eye wa du dolele siaji eye wa du dolele siaji eye wa du dolele siaji ekwesia enye apostolo wile tete me kwese bena Yehowa adam bla dolele ya doleku yawo la fu onufu abla de kotoku de kame akoko da chapu go Yesu ben come akoko da chapu go ekwesia amegbeto me le po doleku yawo kake mawo ya le po evo mawo le moko me na amegbeto bi no yoyila amegbeto bi no yoyila wo yo nye be manya amegbeto bi kata jesi wa e ba me yo ke jesi ye yo choda ye po nkoko do na gbera wa wo da bobo do ki wa do gbera ya yo do anyigba amen e po nkonye Jehovah Rapha e yo na do anyigba e yo na da chiwo e yo na da ye chiwo e yo na da nu ka keviwo e yo na da nu wo de siade ayo dolele yanami bena dolele ya ma gagble mi adome dongo na epe vavao e ata si odomorala o ele ngbedodo ame ele nyaglodi ame dole ame olava e va dovo e de va dovo e do galile ngogbe gbona la se uncho wo ya Yesu ni ma we ngongo aglema dolele bubu galile ngogbe le pedo me e la ga se uncho wo ya kake e yike ba do fifi ya ye nche mi awo dole bena Yehowa se Rapha ye mi da kuku to mi apo nuvo kemi na ayodo na nabe dole ku yo ne kula yame no kula yame o le move la yame dole ku yo ne kula yame le Yesu penkola le Yesu penkola me kawila dogera ameyo kenye Yehowa subola ekwa jiduru ya la globe amu mega fofu
You know the global moment domo. You know the global like, but they cannot heal the disease. They cannot heal the virus. It is only God Jehovah. You see, virus. How much like never quit the machine, my tanko. But Maude yali elekwe. Mau mari. Ekpona di devi yiboe. Le pe yiboeji le sam. Ta Yehovah Zeba to Yehovah Rapha. Yehovah Rapha, yes, I am your healer. Yes, I am your healer. Say yes, the Lord. Do you believe that God? Do you believe that God that He can heal us from this dangerous disease called coronavirus or COVID-19? We believe. Jehovah Rapha can do it. Yeah. He can do it. Yes, Manye de kokoko na na mo. E yo na tocha. Ne na o de kokoko chonu vo me vo. E ga yo na donam. Yeah. Yata mekariji eyo tonam enam de popo yo ga yo tonam ta menya ba ata yo tonam ata yo tonam to ko kata le Yesu Kristo point com na mi po so mbla shake for the kelia mi akpo dolele la fima. Psalm 91, you see the pestilence that will happen in the last days. Akpo la fima mo say Psalm 91 Psalm 91 from verse 1. Hello, chokwi gba. Amesi bobo no jifo fi tola pe bebepela. Eye wo le nguse kata tola pe vovolitela. Eye igbona na Yehowa bena nye si chopekle nye mosese na nye gbona ba amen. Amen. Yes, nya bobo de Yehowa te. Ni me te Yehowa ye wo nye mi aposi chopelo. O nye mi aponguselo. De mi le dolele ya melo. De mi le corona for this ya melo. Hallelujah. Yeah. Ela bena de ojo kevi montre la pa dobolime. Amen. Est-ce que tu vas comme ça? Ou crier noir le Wuhan, le China, kevi montre la pa dobolime. Kevi montre la pa dobolime ba fi ake dolele a je comme le ayema. Fi fi aba le fude na mi kata. Eh, wa de le kevi montre la pa dobolime. Amen. Wa de le yevu vodi ma pa dobolime. Amen. Wa de le yevu vodi ya po susu bada de o me. Wa de mi le pa sime. Amen. Bekela we. Oh, President, I can't tell you. One touch of a phone, or see better from a cackle. Yehovah, let me akpona le nukom. Hey, add the Micho a Dovon personally here. Dovon, Corona Dovon, coronavirus, Dovon. Add the Micho Dovon, Sig Blan, Nulame, Elenuglem, Melanuglema, Elenuglem, the whole 5 continents. Ele Yafi. The whole 5 continents. Australia, hey, Dovon still a nucleum. Yehovah net de nyekpakulo le Dovon corona virus. Sike le nucleum la pasime. Yehovah ebe yado. Amen. Yehovah ebe yado le Dovon pasime. Dovon ma one de nyekpakulo le me. Bena Dovon ya mega wuo. Dovon ya mega gbenu le mia economy nchi o. Kwara menye dolele ko yin o vaolo vivia eva na be do chala wame evelia e gagble du ko pe economy avion mele ya fi de ko do po tu anu sata tu asigba simo kata o tu le yevo de eye mi le wele Africa cha vivia no vinye ke fia menye dolele ko e ko ve o ke bo e ga khava e ga hiava ya ta dolele vonisia ma gblenu le nyekpakule o nchi o egle nanu. Let me quickly atolia ebe ma vo zamengoji zamengoji ble angutro sur le volume le kekeme o eye ma vo edovon sur les hommes le bleu comme o aha coronavirus menye do ko gle na nu e so na le zamecha bebe to e wona do le zamecha wu nkekeme e wona do le zame na mo mranyia yo wona do sugbo na mo mlanyia ye coronavirus adi na chanwi de chowu nkekeme eyata Yehowa la do le examen pe dovon ikele so le blue come ya Yehowa la do le me eye menye ya de ko ebede ya do le dokola menwa se le nugbem le ndokochu ese nyama come ya nuka coronavirus is contagious. Yeah. It's a contagious sickness. Yeah. Na America be ko ata be na mabubu. Alo me ko ya. Dokola menwu.
Yekwa enye dovon ike gble nanu evelia e ganye dovon ike zona le blukome etonlia enye dokola mengu Yehowa beri eye la cho ye papa la cho miaji eye ya de mi le mebe mia se fe nko ya mia se le tepe ya vo ma tede mia pa gbadon ti o ma tede mia nwu o e ko nyama ji sia e ko ma ogle pe nya ji sia e ko ma ogle pe nya glodi ji sia yes e jovo vo ma tede nwu o ma tere mi amayo ka bede Yehowa ba bebefe bede pe for volunteer ma tere mi anchi o Yehowa la chi oji o abele ke koklo no chi na via oji be na po abakomele na wo ha be Yehowa be ya we na nye kwaklo ne ma e kwese never me na wo ma da dolele ya enye dovon gagbele na nu number 1 e ganye dovon sike zona le blue come number 2 e ganye dovon sike e baname no matter e jiru le sedemberi o me kan fofu o egbe ayo le fofon beri na mo fofu de tepo de kari ela na amerika nya le ko ela tam be na no bia o ye na be o le se mo de la na menye do nye wa cho akpoklo nko akotu akode o na de tu akode tu le o si zan tu le jiru o si zan amerika le tu le o si a chana tore vo virus abanye na no onye wa dakle tu o ke Yehowa ko ata de tu Yehowa ko ata de tu Yehowa po nu menya ata de tu Yehowa do po nyala do ra nyala na yo na gbe virus yo do me e ko sia Yehowa awo do manami Yehowa awo do manami nye William tete me ko se me ko se la bana eva ga ke mawla de milem amen amude ula chime ya vo menye mi katan bena wanye jesi bedi amune nyebe mawu kle fe nyala elagbe enu kata nu avayi kake fe nyanu me vayi now edovon ya ekede tuome edo yare esenwu chowo Ebola Ebola fe toka yo vie ya Ebola fe toka yo vie lolowu Ebola ta ele do won le kikakata me no vinyo le Kristo me ka twede black mo na kweda black me black lawo ta mi adogbe be Yehowa na du tovo di ajinami be me ka gbenu le mi anchi evolia ne mi mula nyi samela ne he na wo be na wo ma ga gbenu le mi anchi le zamo etonlia me ga no na be na wanye dokola mengu mi ano mana mi ano ewo ano vona mi ano kakari mi ma ga na si mi ano ewo mi maga na si mi anu ewo enovi gbe novi maga ta gba si kona onu ewo novi gbe novi maga ta dogbe na novi awo le dolele vo di siata dolele vo di ye ta mawu sikenye enwi fe mawa ade miduko to dolele siame vo ehiana amaro fe gbedodora ehiana amaro fe gbedodora bi ke gbedodora la ole elebe mi adogbeda no be mi mega popuri menye gomenye bo be mi ga togbeda da no be amo mega popuri at least de ameve gba meton ya de mata no afida togbeda Yehowa be na nu ogbele ameve ne ye kpo ameve alo ameton o popule ye fo nkoaji be yo atogbeda ya no o titina ta mele be pastor okle to na gbegbedodo elebe mi awore ka nya mi adogbera bo mi ma sugbo bo no say Yehowa be amedeka pe gbedodora le combat spiritual me combat spiritual combat me na amedeka dogbera eye Yehowa ta ya ta kho amedeka ma pe gbedodora akọ wu gbogbo fo apereka kama ne Kristo to de kala dogbera be Yehowa de mi cho coronavirus me kama America pe gbedodora ata wu virus apereka aga globere kana me o tefe na me o tefe a me ma o pe gbedodora ata wu gbogbo fo apewo kama ne amo wa lo fa de kade kama mi ata du de tolele maji ya du eji Yehowa la ko mi pe gbedodora wa to su bombe mi pe gbedodora la to su bombe mi pe gbedodora ata gbelu le ti virus ya oji to Yehowa le mo ko na me goto na dogbera na ya ko pe gbedodora ko wodo yin ta no vinye le Kristo mi ganu anyi da pe me anu nu pomo mi na mi awo mi apo dodasi be vie to mi ameke ko mawu majise la bana la gbe amen la gbe Yesu la gbe cho ma vo amen hallelujah ebe yenya paola yenye kaleto ime yi na pachi na pao bo ebe de na pa jori
miao miayoi elabode yibedo jogbevo pe tame de mianchi o yimedo jogbevo pe tamo ke bo jogbenyi pe tame yedo be ya na mi nuwu nyi sikami le mo gbom na okay le nu yo jojo fie de nuwu ka ene le mo ko na nuwu gbegle a nuwu nyi etoji ya ka ke maula ga tonu ya me aga wo nu ye o le miafe agbeme hallelujah le miafe agbeme labana yewa globana na no gbelela afi ya ga wona nu ye ya globana na potru tura afi ya ga huna potru kede o ta megavon na covid-19 megavon na ebola we nuka corona virus ya evavo bo maula deda le Yesu Christ me kom ba to ta wi enyi kweku wi enyi globe ne mia ne Christ to do bla na ne la nyi gbanji a no dogbeda yo bla be nu ya yo ble be me ga jowa ya wo ekpeliwo ya demegbe na o le jipo Matthew chapter 18 verse 18. If any believer, Christian, good Christians, will bind anything on earth in the name of Jesus Christ, will be bound in heaven. And everything that they lose on earth shall be loosed in heaven. So the Christians have power. I mean the real Christians. I don't mean the religion Christians. I mean Christians who are born again, filled with the Holy Spirit. Yes, sir. They can bind and they can loose. They can bind and they can loose. And God will fulfill it. That me a black virus yao. Me a black virus yao. When open door now, nacho. Nako wenu namia. Where are the leaders of the church? If the political leaders are afraid because of this epidemic or pandemic, now what is the faith of the Christians? Where is the faith? If you autonomy make up for the church, you manema, whoever, whoever nemi do gwa ma ya se ya, ma la se. Fija nuka ta ole be mia sibe. Soja cha si na bena. Kristo to a soja yi. Na apa jole kiade. Mia we ma ube ya kpo afia adoji. Ebe ne mi me kom ya ma wo no a. Ta le yuel fa gban me a. Yuel fa gban ne ka fi ma ebe ne vetuvio gblenu enu ogble le dukɔ de me de ekema ye pe dukɔ yi ke menu agble le de pastor o bawo nu nɔlawo de wa bla lidzi wa do gbeda atsi nu dɔ ekema ya dɔ nu aɖo Amen. ne ga yi de eta eve kpukpu wi eve kɔ yi de ebe de ne nu ogble de dzimetɔtrɔ hia wa bɔbɔ atɔ dzime de ye ŋtsi de eye wa do gbeda wa tsi nu dɔ ekema ya ɖewo le kuku hira me elabena yi me dzi be de ame vlowo na nɔ babia be de fi ke miaƒe mawu aɖe hã o. That this is the time for the leaders of the church in every nation to do their part. To do their part. This is my church. This is my church. This is my church. No. This is a national crisis. It is a national crisis. So, national crisis, the whole army of that nation must fight. Now, to correct Air Force, yata yole rokisi, yonye nuka mortar regiment, yole rokisi ow. Okata opuna puna do awo. Tagi yade. Le Togo, la Ghana, le Fika, Christo tope ngonolao, mina mia chitre, mia blaleji, ne mia adogbeda. Me dak bene mau bena le egbendi amea me se bena Ghana fe president a eyire television ji eyo glo bena haleke no ale yimro a na ye metro de mawo nchi anu ama yakpa yo eyata edegbe pa le television ji le egbendi ya bere kura gbela anye National Day for Fasting and prayer le Ghana kata Ghana president ebede hallelujah ale be gbedo drakula we la bana nya bana de yeho abana na nu ogbelela duko ike yo na ye fenko a wa oku la do gbeda fi nu alajo da ebe kura gbe
ku ɖagbe la Ghana dua katã na nɔ nutsitsi dɔ me na gbedodoɖa awo ne míawo tsɛ míawɔ ɖe le Togo ɖe ma nyoa ne tsɔtsi habɔbɔ le Togo míawo tsɛ míawɔ míatɔ ɖe ma nyoa awo nu ke ame kpe le kea vɔ mamali ta mi pete le dɔa wɔm na dukɔa nyui ɖe o nɔvinye le Kristo me le ŋdi ya amewo tu tsɔtsi xɔwo kekeŋ wometu na tsɔtsi xɔwo ɖe wometu na tsɔtsi xɔ le kɔsiɖagbe o ɖe wobe mi gaƒoƒu zã o menema o ekema mía nunɔlawo ya ɖe nunɔla ta yi tsɔtsi xɔ ma do gbe ɖa yi nunɔla ɖeka ta nɔ tsɔtsi xɔ ma do gbe ɖa yi eye mawu la se ebe kɔsiɖagbe the first day of the week you lock up your churches. How can God intervene? How can God intervene? Emi agblɔ be na yo le gbedoɖa le yo ƒe aƒe me menya aƒe o me nye tsɔtsi xɔ ƒe gbedoɖa ele vovo na aƒe me ƒe gbedoɖa ta Yehowa be ne nye dukɔ enuwo gblẽ la ekema nunɔlawo la bla le dzi vɔsamekpli subɔlawo diakriwo deacons and diaconesses and the leaders of the church wola wɔ ɖeka na gbedodoɖa emegbe ɖe woatrɔ ayɔ dukɔ hameviwo katã na gbedoɖa elabena ŋkeke vɔ va loo ŋkeke vɔ va nuɖuɖu megale aƒea me eye nunono megale aƒea me amewo ƒe dɔ gblẽ amewo ƒe ganyawo gblẽ mikpɔ fifi la ekonomiwo dze anyi keŋkeŋkeŋ economia edze le kekea katã me the world economy is falling esia vɔ onya ele Biblia bena afi ne antichrist na va la ele bena economy na fall economy ƒe to yiyi ɖe ye amewo la gblɔ be ne le ɖe Yehowa ma kpe ɖe yewo ŋutia ekema abosa la dɔ antichrist ɖo ɖa kema ekema ƒe president katã wola demegbe na antichrist ya bena ya ne nɔ ŋgɔ na yewo ye wòatrɔ zu one world government nɔvinyewo dzesiawo le fafa vɔ dzesi ya mawu le Yesu yi ke kɔ ʋuɖia wo ʋua ne ɖu dzi na mi ɖu dɔléle sia dzi to alẽvi la ƒe ʋu me mi ɖu dɔléle sia dzi to míaƒe gbedodoɖa me le Yesu ƒe ŋkɔ me ye Yehowa gblɔ bena amevi esi ata va me ebe ata va me to Yehowa ƒe nya dzi ebe kema wo na do gbe ɖa ebe wo na agblɔ nya ɖi haleluya Yehowa gagblɔ na mi be ɖe ya nɔ te ɖe míaƒe nya nu ya tsɔ míaƒe nya kɔ wɔ dɔe ta le gaƒoƒo sia me la medzi bena na awɔ ɖeka kplim le fi ke ne le bene míado gbe ɖa míabla nu míatu nu míabla nu míatu nu míabla nu míatu nu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me madzi haya ne míade míatɔ dzi menye ŋusẽ o alo kalẽ o ekenye gbɔgbɔ Mawue gblẽ menye ame ƒe ŋusẽ o menye ame ƒe kalẽ o ekenye gbɔgbɔ Mawue gblẽ eto sia to aho eto sia to aho eto sia to aho ekenye gbɔgbɔ Mawue gblẽ corona ƒe to aho COVID ƒe 19 ƒe to aho dɔléle vɔɖi ƒe to aho ekenye gbɔgbɔ Mawue gblẽ it's not by might it is not by power but by my spirit says the Lord it is not by might it is not by power but by my spirit says the Lord these mountains shall be removed the mountain of corona shall be removed this mountain shall be removed this mountain shall be removed Jesus. But by my spirit says the Lord. Do you believe that? Believe it. It is a mountain. It is a mountain that is facing the whole world today. It is a mountain that have made many people become afraid. They are panicking. Many people don't want to go out. They cannot go out there because they are panicking because they are afraid of death. The spirit of death Jesus. That has spread through the world by this virus will be defeated by Jehovah, the master warrior. Right now, in Jesus' name. Amevi glonyadi amevi dogbeda amevi glonyadi ne mi jibe mawo ne wona na ya mawo le miakpɔ be na ne dzɔdzɔm le kika me pepepe gake miawe la yɔe ebe de yi medo dzɔgbevu dzɔgbenyui
bena ya nami nu sike mi le mokpom na voade miawe la yoyi eye mi adogbe da nai Jeremiah chapter 29 ebe miawe la yoyi eye mi adogbe da nai eye ya ademi eye ya ave mi anu awo nu anami. Coronavirus, I bind you in the mighty name of Jesus. Coronavirus, I bind you in the mighty name of Jesus. Me blame dolekwi mao me blame la yame me blame la yame me blame la yame me blame le tout me blame le tout me ko te ko tokume me ko kokora achapu gomara bla achapu me bla ma o Yehowa be yento ya ne ya ko asi akọ de mi cho do boni si apasi me Yehowa ne de mi cho do boni si apasi me Yehowa ne de mi cho dokola mengu ya apasi me vivi la Jehovah Zebon Jehovah Shalom Jehovah Rapha, Jehovah Rapha, Jehovah Rapha. I call your name. I call your name. Yes. I did not call your name in vain. I call your name by faith. Jehovah Rapha, deliver the world from this evil disease in the mighty name of Jesus. The to call to tolele for the serpent. Tolele le nuglem. Papa ne echomi de, ne echomi vole, me la kafu. Ne umide meke ne tolele ya umide meke la kafu. Yehowa tolele ya wa pakulimi ewela du apaya jinami ko we geda apaya me na du jinami na de mi leme eye tolele ya nocho me dogbera be consider ya me ko inala tolele ya nocho Yesu ban come tolele ya nocho Yehowa me dogbera be echine jabe huene echire ne ja abe huene aklo tolele ya da le kikiape ayame kan eye amona nye bena ewenye Yehowa Rapha na amona nye bena ewenye Yehowa Zebaoth apawola Zebaoth me yo Rapha me yo Zebaoth me yo Rapha me yo demi jo dolele for sepe wa siso sene woto eye na nabena amona kwoto yo eye wo nguti fafa sike mi le mokpom na wo yayira sike mi le mokpom na wo nu chechi na me sike mi le mokpom na la o wa va me le ngogbe me dogbera bana dolela fi yo kata dolela aduchile le Italy pakle Spain pakle America pakle fiola papa me bia bena wo to na do wo to lodura wa hute dole kuyo kan la yame la fi sa fi ko le dole kuyo mi popu kan la bena glo bena na mi bla la nyi gbajila ya ble ko le chia mi blao mi pote o kan mi ko da chapu me never me le wonyanu papa Yehowa akpena bena ewenye ma o sike glo be mi yo ne ma to na mi na ma denu ka ko de go afia mi papa de do ku ofia le dole apenya me de do ku ofia le dole ya apenya na mo na nye be de ewenye ma o menye be na nu yo kata de na mo na avani akode ikudu ku fia bi akode ikudu ku fia la ba mo maji be yo akoji o so ta to ya me na ba mo na akoji o se to ya me na mo na akoji o se le du ko kata me le yate be vie to du ko e ka me le du ko e ka me na klom daro du ko me ka nye wi la tete me le me bia wo amene fe Togo to ele ve na mo la be fi ya meleya wele Togo afina wele Ghana wele Togo na wele Burkina wele Togo na wele Benin wele Togo na wele Nigeria wele Togo ko won konchi le Togo be Togo du megao Togo jidudu Togo to no anye bere ewuli ya 2000 zakle keleri hele won ko yomre manya jojuro de do kriofia reveal yourself Father, reveal yourself in this world pandemic time so that they may know that you are God. You are God, the Savior. You are the God, the healer. You are God of war. You are going to take the war and defeat the virus. Defeat the virus. You know what they are. Do you know what they are in the air? Send your good angels to defeat them for us, so that you give us peace. Peace. Peace with all the blessings, so that we can live to glorify your name. Thank you, Lord. We thank you, Father, because you are the same yesterday, today, and forever. You are alive. Thank you, Lord. We call upon your name. Wa make do nya dolele ale hoho eye me kwaku la maku be de gbe na maku aga
aga Amen. le Yesu ben comme Amen. la bonne menye dole ke ale na kwa yima ta me de le me ele anye ye foto o ele anye ka Togo bi ka ne le America me de le dole la me eye me gble dole le ma pe nse pe to na le o system o kata le Yesu Christ ben comme ne din cho de ma bula ne do jina me do agito ale vila popo me pe abua na me pe bua na nya me ke le do me pe Yesu popo na mi bua ne to so antidote na wa ne nuela wa yo do na me do bua na abe dokita ne me do bua de wo fu ka o me me ne wo dole wo fu mo a me eye wa de dole le mada le Yesu Christ popo kwaji ne ko chinye se a ne va me no ne ma ne ko se ma wo dole me nyo ne va me ne ma ne yira eye ma wo po nguti ko ne che bena le o kata me gbela mi agbo bena akpe mi adana ma wo akpe mi adana ma wo akpe mi adana o ma wo mi adana o ma wo mi adana o Yesu akpe mi adana o ma wo mi adana o ma wo mi adana o Yesu mi akaji ka gbe nu ga o ma wo na wo na mi eya ta mi adakpe na o dakpe na o chochi me au anu ga o ma o ne wona atami adakpe na o choji me o mienyi akpe dafe o ye mie chove na o Yehowa mienyi akpe dafe ya mie chove na o le Yesu pe comme nya apostolo me do nya si o de ji mawu ike chama fi o jima eya edo manyi bana manye do nu na ya nu yo kata me glo gbe yo kata mi do ra eva me ela be glo bana ne mi le gbedom dala mi kwese bana nya ike gbo mi le la eva me eye va me eva me hoko le gbogbo me eye je le gota ma one no plemi muti fa na nya mi ato la me sese na kwere nchi kama apostle fa ya ira nya sia enu kata na jeji na mi nwi eye mi apen la me na onuka na no se si abele ke mi apen gbogbo le ne le Yesu Christ ben come muti fa na mi e me na nyu na mi shalom na mi kata le Yesu ben come amen. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word to heal your disease. I am the Lord your healer. Hey, I sent my word to heal your disease. I am the Lord your healer. I am the Lord that healeth thee. Yes, Lord. I am the Lord your healer. I sent my word to heal your disease. I am the Lord your healer. I sent my word to heal your disease. Yes, Lord. I am the Lord your healer. You want to hear all of this? I think I can pomicho le utroya. Yesu ne yirao. Yesu ne yirao. Yesu ne kukode menao. Yesu ne yirao. Yesu ne kukode menao. Eye mekaji benya kata nglola. E wodo de wagbeme. E Yesu duchi nami ha le nusia nume. Eye le nuwala mi ako kafu kafu. Bakle dodoroji akuna Yehowa. Maune yirao. Maune yirao. Ke ma video akule hono de pepe. Ikele internet ya ma video akule o. Ma video akule o. Ma akule o. Be wazu ya na o ha. La fisi afio ko le. Bo me gavon o.
be Yesu aduji na migodo le Yesu Christo ben come kele yo kata mela mega nglobe na no as wasi oklomo klo wasi pakle adi kla jale eye na zanu kata ko blola na chongochi eye na zan papier mouchoir ne bi akpekpe la tak ne takuvi na sa tekpekpe te fe aleke eye mena amedo no sugbon la na chiri be do me gaba kakare jiko ma une yiro be de torola le Yesu Christo ben come kemia dogo e izande bye bye.